Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis tulhuzwa inne min iclalillahi ikrama zi şeybetil muslimu hamilul Kur'an. Özü yaşlı Müslümanlarız ve Kur'an din hafiz, din fakih alim de hürmetu Allah taldin tuar vinyakun khkajun lahay çaliya. Fikirse hadistiz, cirvalı insanlarız. ve hagani yaşlı insanlarız hürmetu Allah taldin tuar khkajur kiziya. Ve hagan Allahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. چکاتوش انسان چخیدز حرمت تیز وی وغچیدز رحم تیز وی دی حدیث توش لهنا چکای توش لهنو چخیدز حرمت تیز وی وغچیدز رحم تیز وی ملایم تو چیر جوالا چخیدز خلو لهنا حرمت و نکازوا امام مسلمان ده اخلاقیه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سيجعل الله بعد عسر يسرا إن مع العسر يسرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.